mureke tuno turirimbo turi mu kuririmba hano b'amani bari mu kutwandikira kubera ko bapanze gahunda muri studio indirimbo ikava mu mibabaro ikazamuka iriya ndirimbo ntizizima muri mu kubona abakristo basuye inyuma ino namwe murabafite timwagaza musengana iminsi myinshi iwacu ubu nyine tubiboherereze. Bwana asifiwe sana. Sinavuga ko maze imyaka 12 siko nababwiye iri ni ijya gatatu mu myaka 12 senze na kabiri ni Bill Graham wayanditse nageze muri Bill Graham library yiwe niwo muhigo nari mfite ngiye muri Amerika naravuze ngo nimbona icyangombwa kinjana muri Amerika nzagera kwa Bill Graham 2014 nuri indege jayo hari ni library ingana nka Kayoro yose abakozi bo mu rusengero n'ababishop muri kibingibi byacu nabonye bariko baramya hano tukamanika utuguru hejuru y'utundi kita kiriherezo na joro ridaca harugo bwaba witegure ko uca twiriranywe na bariya bene data hariya abantu bariko bambwira ngo naje nambaye nabi ngo nambaye gisore kandi ndi mukuru gadore ruhara koruraza ariko ibizarizo zose murabizi ko ntabuzi ikoti siko twari dufite igisirimba hariya haruguru ariko nabonye usarire bamwe twazanye iyo bagiye guhindura aho twari kumwe none abadakunda ukunambaye mwihangane siko. Asante. Ikakabi. Narwaye waka. Oya, ari nkiri wacu. Ariko ya mukunga ariko mukunga ni mwiza umukunga ni wo wa mbere ejo nagiye muri sara bakaza banyogosha bafashe umutwe gucya kubera ndi kompunyiza ariko ya mukunga ko umushitsi n'igitangaza nariko mbaza wene ntese nimpa nkunja kubyina baratekereza gute ariko baye nkushira kandi baye nkuruhuka. Amen. Ukuko ndabaramutse ntabwo mbwiriza ibintu byinshi dufite icyumweru cyose kandi Imana ishimwe ko dufite n'umuvuga butumwa wundi aratuganirira namwegereye numva amavuta aratuganirira neza. Amen. Amen. Maze imyaka 12 mvuye hano nabaga hariya Kasarani nahamaze imyaka hafi 4 maze 12 niyo kigaruka nari naratinze ariko nagarutse. Bwana sifiwe. Kubw'ibyo reka dushimire wiri twese Pastor Wiri yantangiye 2021 kandi ndamukunda kuriya ngana niko n'umutima wiyungana ni munini kandi ni mwiza ariko nanezere ko nuvisha umuhagarikizi yavuze ko nabo bamukunze. Ikindi nta mwanya bambaye ariko nzo umwanya wa rendezvous yiwe nansiga nta muntu wumva wonyegisha gufata uba ninezerwaga ndasigara. Hallelujah.
haleluya. Ariko yagize neza, twagumye kuvugana turavugana ariko ntibikunde, kandi tugahura nzanzi no kenshi ariko nkaja ahandi hakaba niyasangayo timwumva ko afite umutima mwiza, akamayura indege akava mu Mombasa agategatera kaza kurira indege akansanga i Burundi, kansanga i Buganda, kansanga i Rwanda, noneho ituru Imana yaminzana siko. Rero ndashima Imana rwose ko yaduhaye umwanya w'iwacu uragoye. Tuba tubivuga gutyo gusa mugapfa kubyumva, ariko ikintu kimwe umuntu utazubyumva azanyohereza message nzoza mubwira ku ivi kugira ngo azoze nawe nashika kawubona, nashika kawubona azaba ari umugabo uzugora kuvuga ngo haguruka uze uzugora. Umwanya wacu uragoye cyane. Rero nimuzoza mubona umuntu yaje aba yitanze. Amen. Hari abantu tuziranye hano ntaragenda, abantu banzi ntaragenda muvandimwe turaziranye na Pasiteri Wiri, murareba ni babiri gusa. Aba bose basanze naragiye mvo, ariko n'umwana w'iwacu nico gituma ariko agira kuriye nuko yamenye ko nagiye. Haleluya. Mwami Yesu tugiye kuvuganira ijambo ryawe. Ala sala pandarima. Tabaritwe. Mu izina rya Yesu. Amen. Kera natangiye. Noneho ninginze Pastor Wiri mwampereze icyo nzobabwira. Iyo umuntu adaheruka abantu rimwe na rimwe tuzumenya n'icyo baganiriza, ndamugoragoza wa mutima mwiwe wose arananira. Ndagoma senga Imana, kabwira Imana asa abantu urashaka tuzoganira iki? Bwana sifiwe sana. Noneho Imana impereza rino jambo. Bwana sifiwe sana. Ugumane mikoro umfashe gusoma. Rivuga ngo ndaganira gato nitonze. Niko nkunda kuganira ariko noneho mfite n'ikibazo no gutinya ijwi, rero ndabikora nitonze. Bwana sifiwe sana. Ngo ntabwo Imana ibasha kuguha ikigeragezo utabasha kwihanganira. Amen. Ndashaka kugarukiraho gato. Mu rurimi rw'icyongereza habamo amajambo abiri. Hari ijambo ryitwa trials, hakabamo na temptation. Tentation mu gifaransa. Hari nararitekereje mu Kinyarwanda ndakizi cinshi, sinabona ijambo ryuzuye numva rinyuze umutima wanje, ariko ntekereza ko nayaca rimwe naryita ibigeragezo, irindi nkaryita ibishuko. Turi kumwe? Rimwe naryita ibigeragezo, irindi nkabyita wenda nk'ibidushuka. Rishobora kuba atari ryo jambo ry'ukuri, ariko niryo nabashije kubona ryegereye. Bwana sifiwe sana. Noneho ndibaza ntese hari ibintu twaciyemo community yacu y'abanyamurenge, wenda nk'icyavuba canke nk'abingahe byavuba, aho wa munsi abantu bapfa mu Gatumba, abantu bari Burundi. Ndibaza ese iki kigeragezo tubasha kucihanganira? Ejo bundi dupfusha intwari hariya muzi, wa munsi yitaba Imana. Ndavuga nese tubasha kucihanganira?
haleluya. Ese iki kigeragezo, ese iyo umuntu abyaye abana 5 bakaba barwayi bose, uyu muntu afite kwihangana kungana no gutwara abana be bose bakagenda? Navuye Nairobi nararambiwe mwabantu mwe, narananutse ngana nkagutya, mwumvishe kera ko muri ko muntanga, kandi namaze imyaka hafi 4, nakwije umwaka wa 4 itariki 17 z'ukwezi kwa 7 2013. iyo batanjana nari kuja guhindura mandate yanje yashiriye mu kirere, baracyayitanga. Noneho rero Bwana sifiwe sana, none wiri twabanye mu Gihumba, mvuge ko kigituyemo kuko ni Kasarani twabanaga, iwe ni ufite kwihangana kuruta kwanje. Haleluya. Hari ibigeragezo ducamo ukavuga ati se Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Abarino hari igihe muza mutekereza kwiriya bibaho bike, bibaho byinshi bikomereye ba nyirabyo kuruta uko wobabwira ngo nibagaruka nigikemuka ariko nsubire Kasarani. Hari abantu buhitamo kugaruka Kasarani babakuriye ico kigeragezo, akaba ari amahitamo subira ibujumbura tugukurireho kino kintu, akaba yahita mwico. Haleluya. Temptation, ikigeragezo cange igishuko, ni ikintu kidukurura kitujana mu byaha. Nico Bibiliya yavuze ngo iki kigeragezo nikikuzaho ntabwo nshobora kukireka ngo kize kirenze kapasite yawe. Imana kwizera kwawe, Imana yabwiye Satani ati se wabonye umugaragu wanje Yobu? Amakuru murayazi ngo irangize iramubwira ngo bijye byose bavuganye, ariko iramubwira ngo ushobora kumugerageza, ariko ikintu mfashe ni umutima. None se ikigeragezo cyawe twarapfuye mu mitima kubera ko inki wacu zose zanyazwe. Mu 2000 muri plane nari kumwe n'abantu 2 munka banyaga inka za data zirenga 100 umunsi umwe kuruni. Hari abantu bashaka baba babizi, zigwamo umuhungu w'abasinga ngo ni Mwungura n'undi musaza w'abashombo twari kumwe, ziragenda. Umuntu waryamye afite inka 100 azuka adafite imwe, muzu hacura umwijima. Haleluya. Ico ni ikintu kiri rusange kuri twese, nta bantu inka zitanyazwe muri no minsi. Yobu zaragiye zose, mwindogobe ziragenda, amafarasha aragenda, abana baragenda.
ukamara imyaka 2. Iyo rero Pawulo avuze ngo nasenze gatatu uko usanga ari imyaka 12. Haleluya. Ko Yosefu kuryama muri pirizi imyaka 11 akayibamo azi ko yoherejwe n'abavandimwe biwe. Hari abantu muri hano mutakivugana na bene wanyu kubera ko batabohereje ifaranga. Noneho ibaze nti yakohereje ifaranga ya prison ya hano yagiye yitwa gute, yakohereje muri iriya prison ya hariya. Umutima wawe uba umeze gute? Wa muntu wacumbikiye uri muri Amerika utazi kubifaranga yarakubabaje urakomereka. Ariko noneho ibaze iwe ntaco. Haleluya. None se novisheno bahumuriza ko muri uvuhemure. Nukubera iki Imana izi bireka ko muri ko harimbo ka ambassador Mana we ni kuki wabyemeye inshuti n'abavandimwe badusike. Muzi ikintu gitangaje, hari akajambo k'icyongereza bazavuga nini murakazi ngo oops. Ako kajambo kavuga ngo ni igihe utangaye, donc akantu kakaba ugatangara. Imana ntabwo izitangara ngo ugize ikibazo. No nasenze Imana cyane rwose. Ndaruha nkaje nko kwitonganya muri gicumweru ntangira ibi byumweru byose birahangaha imbere yanje. Nari kuza kiriya kindi cyo hirya wiriye yashatse ko nzi kicashize kubera nakane koko no ngo ndangize ngo ngume gusoma rino jambo numva naje ko rirambwira. Haleluya. Kumbuye abantu ndashaka kuvuga nzasakuza cyane. Noneho ibi ni biki? Noneho ngumye gusoma ano majambo ngo akora aka kantu kavuga ngo Imana ntizivuga ngo ese harya ntiba mu kanwa kayo ese bigenze gute? Haleluya. Ese byaciye hehe? Zaburi yaranditse 46 aravuga ngo be still, muhagarare mushikame, ngo no that I'm God, ngo mumenye ko ndi Imana. Hari amahame nka 10, reka mvuge byibura nka 3 cyangwa 4 andi nzayavuga ejo. Bwana sifiwe sana. Hari amahame, hari impamvu, hari ibintu bituma ibigeragezo apana ibishuko. Ibigeragezo ni igikoresho cy'Imana. Ntimwabihawe. Ikigeragezo, haleluya, ni igikoresho Imana izikoresha kugira ngo icure umuntu. Kubera ko narimba kumbenda gumantanga ubuhamya bukebuke. Haleluya. Jewe bampayereje ino. Timwumvishe ko nagiye vuba. Bampayereje hariya muri ambasade. Barambwira ngo tuzogenda.
banyandikira urwandiko rwa mbere. Muraruzi ukuntu ruza rusa, nta kintu kigira umwijima ngaco. Barampamagaye hariya baza bahamagara, barambwira ngo witegure uzogenda na kabiri. Akabiri karagera n'akazi rimwe, barampamagara ngo nce kuri ambasade. Sorry, na gatanu barampamagara ngo muzobanze uce kuri ambasade. Wari wategura ifete n'abandi muri ko mugenda, ukaja kubaririmbira, ukazuririmba bakaza bagira ngo icuya cabize naho namarira. Naririmbye mu gitaramo cyo gusezera abantu twakoranye muri Goro. Ndataha ndaryama, sinageza nsenga nka cyane. None ndangize ndasenga, nararize. Navuga ngo narasenze wenda niho naravuze. Bijya byo gusenga kuvuga oyaye. Buraca burira, umwaka urashira, ubundi uraza. Umunsi umwe barampamagara ati garuka hano, subirayo. Barasubira barambaza, bama bampa urwandiko. Data yagiye gushika hano asanga ifete yaje yarangiye, twasezeraniye kuri Goro. Nagiye ndarujana ndarwinjirana harya baza barugongera muri Amerika, kazagira ngo bara ndinjira neza. Imyaka 12 irashize ko murabona ko batakingaruye. Ico sico cingenzi ngoshike muri Amerika, sanga iyo ngenda cagihe nari nshaka kugendera mba narapfuye, cange ndi muri prison, cange hari ibindi. Kuko umuhungu wari kuja kugenda umwaka n'igice before mbere, wa muhungu bahayereje abameze nkawe bagiye muri ico gihe bameze nabi, base ntibakibamenya, banyina ntibakibamenya. Ikigeragezo ni igikoresho c'Imana. Impamvu ya kabiri, ikigeragezo kiza kigaragaza imbaraga z'Imana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iyo hari ikigeragezo imbere yawe, Imana iziza. Urugero rwa Gideyoni, Imana yaramusanze agiye kurwana urugamba, iramubwira ngo abasirikare ufite mutsinze kibompesha icubahiro. Kubera ndashaka ko mumva kano kantu, kubera ko ikigeragezo kigomba kugaragaza imbaraga z'Imana, bisobanura ko igituma kitaragaragaza imbaraga z'Imana ari ukubera ko gikemutse kitohesha Imana icubahiro. Haleluya. Nukuvuga ngo ikigeragezo gishobora gutinda. Ikigeragezo kiza gitinzwa n'impamvu zibiri. Gishobora gutinda kubera ko gishaka gusobanukirwa ko atari wewe, gishaka gusobanukirwa ko hariho Imana. Haleluya. Cyangwe kigatinda kubera urwego gishaka kukujanaho. Bwana sifiwe sana. Abasirikare baza bapasinga bose bakarangiza amafunzo ya gisirikare, bayamara umunsi ba graduatinze abandi bakayasubiramo, bayarangiza abandi bakayasubiramo. Kuko murumva. Hallelujah, hallelujah. The greater the trials,
the greater the reward. Uburemere bw'ikigeragezo bungana n'uburemere bwo kuzamurwa. Cyangwe uko ikigeragezo kizamuka cyane. Bwana sifiwe sana. Murabizi ko Pastor Robert yabyaye wabaga Kasarani, naje narabyaye, twabyariye rimwe. Mwarabimenye ko nabyaye? None se umwana we niwe mwiza kurusha waje? Nukubera ko mwamenye mufite amacakubiri, kubera ko mwamenye Robert ntimwamenye waje. Hallelujah. Uko ikigeragezo kizamuka hejuru, nta bantu baza bahamagara hano mwese mugashima Imana, nta bandi baza bagenda ntimo bimenye ko bagiye. Ukoze ugiro cyukamubona ari mu Gisirimba muri New York, soze yagiye ryari, ariko hari abandi bageza bahamagara abagitengera bakaza kumuherekeza. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. 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 Ala masala ponda limayo. Umuntu uhamagariwe umurimo ukomeye wese, umuntu uhamagariwe umurimo ukomeye wese ahamagarirwa ibigeragezo bikomeye. Hallelujah. Iyi Imana iguhamagariye ikintu gikomeye, nta muntu n'umwe wazamutse habe nubwo waje no muri politiki bakubwira ngo bagufunga imyaka ingana n'iya Mandela, bagukubite nko kujya bakubise Mandela. Muri 2050 uzotware Kongo, abo kwemera ni bangahe? Hallelujah. Bareke mbabwire ijambo rikomeye. Ibigeragezo biratweza. Sinzi ko cyumvikana. Perfection. Sinzi ko nukudutunganya. Siko Imana izizana ikigeragezo, ikizanye kugira gute? Yakobo igice cya 2 umurongo wa 2 haravuga ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, muhone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Abumva icyongereza cyangwa igifaransa, perfection, ikintu kuba parfait, ndashaka muvana ndo jambo dikoreshwa ni zahabu. Izahabu gusa nizi, ndashaka mwumva. Hallelujah. Izahabu gusa nigira uniqueness n'umwihariko, nigira umwihariko wo gutunganywa rwose. Hallelujah. Iyo waguze oro ya original, ubutunzi, ndashaka kumva kino kintu, ubutunzi bwose bw'isi bukomeye, cyangwa sinzi ko navuga GDP, wenda ndashaka ikintu cyumvikana. Ibihugu bikomeye cyane ku isi ni ibihugu bifite muri reservoir yayo, ko ariko nayita
izahabu nyinshi. Kirumvikana? Nukubera ko amafaranga ntimuza mu mzuka hano twabohereza $100 waje kuzitora ugasanga ni 12,000. Umunsi ejo bakohereza ubwiye umuntu ngo nkene 12,000. Hari umuntu wansabye ifaranga i Burundi uzoja gukorera permis namaze ntese nangahe ati $200. Tisawa ngiye muri Amerika nishikanzo ya koherereza. Mushike muri Amerika ndamuhamagara namwe nti sinayabonye ya ni 200 nanemeye ariko nabonye 100. Aramwe ngo ntakibazo. Ariko ngabanzi ko ari umuntu ukunda kwivumbura. Nyobe gukuntu ntituvuga rase ntituziranye. Nyobe gukuntu yemeye byoroshe. Naho navuye i Burundi $200 ari 600. Ngoje gushika muri Amerika z'ibihumbi 800. Donc $100 z'ibihumbi 800. Donc muri wa mwanya w'amafaranga. No kuvuga ngo namuhaye amafaranga menshi arutayo yari yansabye. Gusa kubera umuvunjo. Sinzi ko cyumvikanye. Ndashaka kumva kano kana. Bwana sifiwe sana. Izahabu gusa niyo yonyine iba muri kategori ya perfection. Ibindi bintu byose ku isi byose biza bitagaciro. Uko iminsi igenda bigenda bigira gute? Bitagaciro. Iki gisenga umunsi mucubaka agaciro cyari gifite. Mwogikuraho mwoyagurisha. Boyabaha. Okay, izahabu rero izitunganwa gute? Izahabu izitunganwa gute? Izitwikwa. Izishigwa muri furu. Bakayicura. Bakazana icuma. Bakayihonda. Marto. Bakayisubizamo. Bagaso bakayikuramo. Bakayihonda. Yakobo aravuga ngo murinde kwihangana kwanyu ngo gusohore. Bwana sifiwe sana. Nashaka ko arigenza mvuga ibintu ndiko misobanura kubera urundi rurimi. Icyongereza kiravuga ngo be perfect and complete. Sinzi ko cyumvikana. Hari igihe Imana izidushogekamwo yashogekamwo amani gutyo agasha ikamukubita icuma yamugarura yaje kumusubizamo akaba nturagura impeta cyangwa isheneti ukabona ari original ukayitura n'umwaka ugashirikira original umwaka wa gatatu baje gushira ukabona kantu kamwe karavungutse ukabati nyagwa irayiti. Hari igihe Imana iziducisha mu bigeragezo ikadushira mu muriro kugira ngo ituzamure kuri ya esansere yayo, yadukuramo bukeya tukavunguka tukaba turi parfait ariko tutari complet, tukaba dutunganye ariko tudatunganye rwose, tutuzuye. Thank you. Tukaba dutunganye ariko tutuzuye. Rani shakara kandakira. Hallelujah. Hallelujah. Hari Imana iziducura ikadukanda ikagukanda igihe wakuzuye ugasubira inyuma ikaba nkikwihanganiraho ikavuga ati ntaruzura umunsi yuzuye. Bwana sifiwe sana. Muri mukubona abakristo basuye inyuma ino namwe muri bafite timwagaza musengana iminsi myinshi iwacu ubu nyine tubiboherereze. Bwana sifiwe sana. Sinavuga ko maze imyaka 12 siko nababwiye iri ni ijya gatatu mu myaka 12
senze na kabiri guterana kwa kabiri mu myaka 12 iri ni rya gatatu mwe muzamuterana na gatatu na kane na ndashaka kumumva. Haleluya. Imana kiragucura kuti. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ikigeragezo kizagituma dukura tugakura tugakura kikadukura tugakura. Ariko reka mbabwire kano kantu soze. Majaribu ni mtaji. Nimukazi. Igituma Imana iza yemera ko ibigeragezo bitugeraho. Reka nsoreze kuri aka ngaka. Ibindi nzabivugesho. Bwana sifiwe sana. Igituma iza yemera ko bitugeraho. Ntabwo Imana ishaka ko tugira imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. Mwumve kano kaka. Ntabwo Imana ishaka ba mama ko mugira imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. Ntabwo Imana ikeneye ko tugira imbaraga zibasha gutsinda ibigeragezo. Ikintu gusa Imana ishaka, irashaka ko tumenya ko turi kumwe n'Imana ibasha gutsinda ibigeragezo. Haleluya. Ikeneye kuguha imbaraga zituma utsinda ibigeragezo. Ikeneye gusa kumenya ko hagararanye n'Imana itsinda ibigeragezo. Haleluya. Gutsinda ibigeragezo ni uguhagararana n'Imana ibasha kubitsinda. Iriya ndirimbo yuriya mugabo warinze what a friend yitwa gute sinzi ko yitwa mu Kinyarwanda. What a friend we have in Jesus. Ese inshuti idasanzwe dufite muri Kristo Yesu. Murabizi ko yapanze amakwabiri umugoroba wo gukora ubukwe. Ariko hano ese hano ni hehe Kayore umuhungu wotegura amakwabiri niposho mu muhuru umugore agapfa, undi munsi mu muhuru umugore agapfa. Ninde wo muhu umukobwa we? Twoshamburiye tukamenya n'abamurozi tukamenya n'abamwishe. Kitwo bikora twovuga banyirasenge n'abanyina wabo. Twoba tituziranye abayumbe boshamburiya bakirukana bazimu. Ariko umuhungu yaravuze ngo nubwo nawe uri inshuti hari inshuti mfite. I have a friend in Jesus. Iyo ndirimbo turacayiririmba imyaka 1000 bishize. Indirimbo imwe. Ikigeragezo hari igihe Imana izivuga ngo reka ndebe ko ndi kumwe n'umuntu. Iyo umenye ko hagararanye n'Imana ibigeragezo bizabitsindwa. Nkunda indirimbo cyane. Umugabo waririmbye Amazing Grace. Iriya ndirimbo Amazing Grace yari umucakara mwene wacu urugwirabura baguze baramutwara ari mu nyanja arimo gukora imirimo y'agahato. Timuzi ko tuvuga ko tudakora imirimo y'agahato kubera ko tudakora imirimo tutagaza dukora iwacu. Hari umuntu uzi gukubita ikiba kuri kuyikora tuzubyuka wenyine ukijana. Ibo bageza bahingisha intoki bagahingisha intoki hari amamashini bakakwima imashini bakakubwira ngo hinga umurima n'intoki. Ba mama bahinze timwagaza muhingisha isuka none wa murima wawe uhinga n'intoki. Ariko umugabo aravuga ngo mbega urukundo araririmba. Haleluya. Araririmba indirimbo ihindura abantu. Bwana sifiwe sana. Indirimbo y'umugabo uri mu bigeragezo. Mureke tuno turirimbo turi mu kuririmba hano b'Amani bari mu kutwandikira kubera ko bapanze gahunda muri studio. Indirimbo ikava mu mibabaro
ikazamuka. Iriya ndirimbo ntizizima. Bwana sifiwe sana. Iriya ndirimbo ntizizima. Jewe ndo mukristo ndi mukiririmba. Yanditswe nani? Yanditswe mu bihe bihe. Ni Billy Graham wayanditse. Nageze muri Billy Graham library yiwe. Niwo muhigo nari mfite ngiye muri Amerika. Naravuze ngo nimbona icyangombwa kinjana muri Amerika nzagera kwa Billy Graham. 2014 nuri indege jayo. Hari ni library ingana kakayoro yose. Abakozi bo mu rusengero n'ababishop. Muri kibingibi byacu nabonye bariko baramya hano tukamanika utuguru hejuru y'utundi kubera gukomera. Munyihangane sintwaye izubahiro byanyu. Abakozi aba protocol n'ababishop bayoboye amatorero. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Umugabo bamugize senateri wabo kera. Arabagira ngo jenda mu Kristo. Ko nabona kwa kakando gashobora kunyanduza. Bwana sifiwe. Jewe ndi umukristo. Mufite inyigisho z'ibyacu mino namwe murazifite? Yaragitanze cyacu. Billy Graham yatanze cyacu. Ngo buca kivaho. Aja guca 20. Ngo buca vaho. Aja kuri 40. Ngo buca vaho. Abwira Imana ngo reka tuvanga umutungo. Baravanga umutungo. Nje udufaranga mfite duke sino kwemera. Sindemera. Kuvanga byose ngo name vanga. Okay. Ya mashini ngufite wayavanga n'Imana none. Mwari mugiye kuvuga yanje ko ari yoroshe. Ayufite ni menshi. Ntago ari menshi kuko ubuzima bw'ino ndabuzi. Ariko wenda ufite na menshi. Ariko ayufite niyo make ko ya Billy Graham. Aravuga ngo ibizo tunze zose. Naje ubwaje. Aravuga ngo sino kwihimana ngo nyimura ukweto. Majaribu njiani. Hindi wa Kiswahili sisi ngo yahimiza musafiri. Yahimiza no kugira gute? No kumusunika. No kumutera intege. No gutuma komeza. Ndabizi ko dufite ibintu byinshi bituremerereye. Bwana sifiwe sana. Ndabizi ko dufite ibintu bidukomereye. Ariko twihangane. Twihangane. Ala sala panda rimai. Twihangane. Dufite Imana. Ntabwo twihangana gusa. Twihangana kubera ko dufite Imana. Munyemerere dusenga Imana. Ababishoboye bahagaze. Ala sala panda rimai. Turiano. Abantu baremerewe mwami Yesu muri kino kibanza. Turaremerewe. Turakwifuza mwino kure uburemere mu izina rya Yesu. Utwigishe kumenya ko dufite Imana iri famu ihagaze ikomeye. Utwigishe kugukunda no kukumenya. Data mu izina rya Yesu. Abamama baremerewe, abasore baremerewe, umuntu wese ushaka ku haleluya bwawe. Reka utwigishe kumenya ko turi kumwe nawe. Abatangaje nawe wigishe guhagarara nawe. Mwami Yesu urakoze. Mwami Yesu urakoze. Mwami Yesu.
nyemerera abantu bafite ibigeragezo, abantu barimo baraca mu bigeragezo nkanje ndagifite bene cya kindi kimeze gutya. Ayiwe hari haleluya imanutse mu mutima, tuzamura ibiganza. Haleluya, apewa sifa aliye hai. Tuzamura ibiganza kandi nimba hari umuntu ufite ikigeragezo nkanje utube mu butayu, utube umucyo mu mwijima, kandi utubara aribamu harugo bwaba witegure ko uca wa munsi wawe wategereje, dore ukugezeho kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijwe. Ntukabwire Imana ya ubunini bw'ikibazo, ahubwo mbwira ikibazo ko ni Imana yawe izagufasha, kuko Imana sumo binaniki, ahubwo yawe irutikiza izagufasha utuberi ducurangire kavo. Semeni amen. Tuwezi bali shuba. Haleluya, haleluya. Gira dusurangire twigereze umushitsi. Semeni amen.